Seelo sa metsi kwa Vaal River le Bloemhof Dam se ne se le kwa godimo go gaisa dikgwedi di le 11 tse di fetileng. Baagi ba matlo a le 70 le ba mafelo a baeti a borobalo a le 50 ba ne ba fudisiwa ka ntlha ya morwalela ono. Metsi a sentsana pukile a na ditlha mo godimo ga matlo. Go tlhole go kgona le go tsamega. Matlhotlhapelo ano a ne a ipoeletsa gape ka paka ya Paseka. Jaaka baagi ba ne ba tshwanela go fudisiwa gape. We just came through COVID where our businesses were very hard hidden. Now our income is gone again. Now I had to get people from Bommerstad, people from all over here. We had to get storerooms where we pay rent now. So it's all money going out, no money coming in. Morago ga dikgwedi di le 9 go ne ga nna le morwalela gape ka ntlha ya pula e matla. Ditshenyegelo tsa baagi le bagwebi di ne tsa okediwa ke ntlha ya gore insurance ga e duele ditshenyegelo tse di bakilweng ke merwalela mo mafelong a tumileng ka merwalela. There's a lot of people on this river, owners of resorts, that will probably not survive this one. Fa bangwe ba ne ba le mo khutsafalong, bangwe bona ba ne ba le mo boitumelong ba tshwara ditlhapi. Sentle eng le hihi, SABC News, Bloemhof.